Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандарым. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болгон болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллах Таала Кур'ани Каримде бизге мындай дейт. Бисмиллахир рахманир рахим. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Biz Kur'an'da mo'minlarga şifa, rahim qatarı düşürdük. Alemi bul Kur'an kapırlarga ziyandığını arttıradi. Demek hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, Kur'an biz üçün şifa. Gözdün görüsün жақшыртуу üçün Bismillahirrahmanirrahim. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Ар бир фарз намаздан кийин ушул аятты 3 жолу окуп, алаканыңызга ден салып, анан алар менен көзүңүздү сүрүңүз. Эгер ушундай кылып жүрө турган болсоңуз, эч качан көзүңүз чарчабайт, чарчаган болсо тарап кетет. Жана ошондой эле көздүн көрүүсүн жакшыртуу үчүн Кадыр сүрөсү да окулат. Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnahu fi leyletil qadr. Ve ma adraka ma leyletul qadr. Leyletul qadri hayrun min alfi şehr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Бұл Кадыр сүрөсүн тик турган абалда асманды карап окусаңыз, иншаллах көзүңүздүн көрүүсү жакшырып, мурдагы оорубаган калыбына келет. Уккандарыбызга амал кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.